nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Next TV Rwanda, nkomeza kandi kubashimira urukundo mukomeje kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye, ni iby'agaciro cyane. Uno munsi tukaba tugiye kureba hamwe abanyezamu batanu ba mbere bo muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza bakoze amateka yo kumara imikino myinshi badatsinzwe, izwi nka clean sheet yo muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Wakwibaza ngo nabahe? Byinshi bibaza bigiye gusobanurwa mu kiganiro mugiye kubana n'Izayi, mbahaye ikaze. Gusa cyane abanyezamu batanu bamaze imikino myinshi badatsinzwe muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Tubere ku mwanya wa gatanu turasanga umuzamu w'Umwongereza David Simon wakiniye amakipe menshi agiye atandukanye arimo ikipe ya Manchester City, ikipe ya Leeds, aho yatinze akora mu ikipe ya Arsenal aho yakinnye mu mwaka w'1990 kugeza muri 1997. Uyu akaba ari umuzamu wakinnye imikino igera kuri 502, aza gukoramo clean sheet zigera kuri 142 zose. Akaba ari umuzamu wari ufite ubuhanga budasanzwe mu gihe yabaga ari mu izamu, aho kandi yafashije ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mikino myinshi igiye itandukanye muri icyo gihe. Twese cyane ku mwanya wa kane turasanga umuzamu ukomeye cyane, akaba ari umuzamu w'umwa Espanyol, akaba na wundi ari umuzamu David De Gea. Akaba ari umuzamu wafatiye ikipe Manchester United guhera mu mwaka wa 2011 kugeza 2023, aho yayifatiye imikino igera kuri 545, aza gukora clean sheet zigera kuri 147 zose. Uyu akaba ari umuzamu wagiye ushimisha abantu batari bakeya, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Manchester United bitewe n'ubuhanga yagaragazaga igihe yabaga ari mu kibuga akuramo imipira ku buryo budasanzwe. Twese cyane ku mwanya wa gatatu turasanga umuzamu ukomeye cyane, akaba ari umuzamu w'umunya Australia, akaba nta wundi ari umuzamu witwa Mark Schweizer. Akaba ari umuzamu wakiniye amakipe menshi agiye atandukanye arimo ikipe ya Middlesbrough, Fulham ndetse n'ikipe ya Chelsea. By'umwihariko akaba yakiniye ikipe ya Chelsea guhera mu mwaka w'1990 kugeza muri 1994. Akaba yaje gukina imikino ya Premier League igera kuri 500, aho yaje gukoramo clean sheet zigera kuri 169 zose. Akaba ari umuzamu wagiye ubice bigacika, dore ko ikintu yarazwiho abafana benshi bagiye bamwibukiraho ari parade yagenaga akora mu buryo budasanzwe, maze akagenda atangaza abantu benshi bagiye batandukanye cyane. Ese wakwibaza umukinnyi ku mwanya wa mbere ni uwuhe mu banyezamu bakoze ibintu bidasanzwe, bamaze imikino myinshi batinjiza igitego mu izamu ryabo? Twihuse cyane ku mwanya wa mbere turasanga umuzamu ukomeye cyane, umuzamu afatiye amakipe menshi agiye atandukanye n'ikipe ya Chelsea, ikipe ya Arsenal, kwa nta wundi ari umuzamu Peter Cech. Akaba yakina ikipe ya Chelsea guhera mu mwaka wa 2004 kugeza 2005, aho yatwayemo ibikombe byinshi bigiye bitandukanye ndetse akoramo n'amateka menshi cyane. Akaba yaraje gukina imikino ya Premier League irenga 565, aho yaje gukoramo clean sheet zigera kuri 202 zose. Akaba ari umuzamu wari ufite ikigereranyo kijya kuri 45.60% mu gihe yabaga ari mu kigo kugira ngo abe atakwinjizwa igitego. Akaba ari umuzamu wagiye ushimisha abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko abafana b'ikipe ya Chelsea The Blues. Ngayo ngukundizera ko byinshi mwamaze gusobanukirwa mutari muzi. Komeza kurutukana subscribe ariko comment na share kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Ese wowe urifuza ko butatwaza gukora kuki? Wasiga ubutumwa bwawe muri comment. Njye mwari muri kumwe, yari Ize, nkomeza kwifuza amahoro y'Imana naho ubutaha.